ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o itaalawas anapaulwan, babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kaya ti agtatakaw a babaunan. Diyak kaya tinakusit, kan diyak kaya ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pa'y kaya tinarawat a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka, tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilang trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Pati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit ti balay, ikisay ko iti sweldo. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinutong. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang kao. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita, no di ti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Sa anak pa'y makaturog. Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rot. Oh, Ha? Sir? nangigak iti inuman tayo at siya. Atoy, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak kumaitay. Hanggang nakita kayo mat ditoy. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti maipapahan iti biyagyo. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputa na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikahin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti daytoy abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay sakan nagbibiyag. Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ichay. Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat na itang amo mo. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyamanak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari.
Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasinga. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Amasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakit Linda? Kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madama ti armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisan. Ita lang amin na nalagip ko. Isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya tapiksa pa'y mat ngagtrabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon ti makamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon ti mangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwem, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie, adi mo kanuit ite, ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Lagi-lagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among maramiden. No di ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalit. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mating araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya. Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang amnuawan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisursur itilako yun, Nana? Wan, balasang ko. Saan na bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, Nana. Agyaman Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taanya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina.
Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, Jack kaya ti... Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumuntra. Apay ati mo nga min inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko Idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinats in. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Ah, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti bagana. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamuang taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, isun ati si Dana. Ngam no di na kayat, di saan laong. Agluto iti si Daan na. Sigurado a pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka. Jakmot itulok kabilan na ka. Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pa eh. Nagkatuwa na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, ngawan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawen, apagay-ayama mi da. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, Iho. Awan ba ko nakititayta? Isurot mo daan, Jigan Felisa, tapno makaaliwaksay damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank? No jak ida isurot. Lukas na nga rod, nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't adito'y balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Akaliwaksay kayo mat. Anya? Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, Iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jigan Felisa. Tapno makaliwaksay damat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Angie ngay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo. Wan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki dinaytan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Wan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ngamsan da nga agbindot, gaputa Jack o manugot. Isuda ababaunan laang. Saan na mabalin? napintas da Anjikan Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo iday kalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan da Anjikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali ti ugali da Anjikan Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka is-askan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa.
Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadinak ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kasta da kami. Anak ko rapay laan. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton uyan. Tauray na ko rapayak laan. Ika gumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahil tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di liwayan na denggen tituloy te seryetay itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakastruck ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kuana ti baro. Iti may sangal daw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnasken nga isurot na dagiti dua ababaunan da. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksan ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaen ti baro. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahil tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Sir Hubert, Napunuakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan? Anak ko rapay? Agayat ka kanya? Sana dahil ta tinakitakan ka. No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni kasinsin Hubert ken ni Felisa. Ha? Day tatipudno, Angie. Sigurado ka? Uy, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta. Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita. Na in loven ni kasinsin Hubert. Felisa, ano
Anya ti naramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay. Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan. Apay ko mga ang lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige. Sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak. Sino nagita tao? Dagiti dua a babalasang a babaon ninyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka kanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, isi ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linta? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawit ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridet da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali dahi ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adi nak kayat tay asawa na, papakpakanak lakano ijay balayda. Eh, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla. Takas tsaya talaga ti ugali na. Ay, sir, nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaunan. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputan na dafilisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Sir, kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pinagiti kaya't mo ang prutas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas na gito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun da gito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ijay resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayan, tag-enjoy da. Naglalay nga nan dagita dwa ababaunan. Taba pandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga lumay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta.
Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anya kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na napinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa. Gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya tamapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Ang mga no saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo ang malinisan. Talo akad sa aran. Anya? Ang mga no nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputan nabuntog ka no nga gonggonay. Ala, agawid tayo nga rodan inton parbangon. Uwan, sir. Umdasan ti dual daw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikat matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanan. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapantang nga rot iji-igit ti baybay. Ipapasta ti aglangoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutil nak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsyakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitanda Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiayayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kaya't ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinan mo na, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapantay iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpat ka kanya. Tapno mapukaw ti buteng mo. Saan nun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na pitaluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na, agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dito likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy, nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan Juana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Tamgit iti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamangisagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerinda ka pa, isakbay nga gawit ka. Kasladyak kaya't apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpet kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin.
Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, ah? No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon? Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang babaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko kan ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numatagtakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't kakasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh, kunakot ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla. Gaputa saan pailaeng asimang patda Hubert. Kanda iti babaunan. Manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan. Kada Hubert ken Frank. Naragsakmet dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie ken Frank. Ngem saan pay asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pay madlaw ni Frank. Nagkinaawatan tirik na dagiti dua. Simmang putdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Di na magnano pudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa, di ka agdana ganti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon kat akas na ti planom. Tidang nga ababaunan, agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla.
Felisa, Anya ti imbaganan. apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank, apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit mat. Gapo ka dito may saklang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kan kuana. Angie, Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagagkan kuana yung igit ti baybay. Napagay ayaman naglagayan. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami ana imbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kaya ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama. Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanya. Ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw. Diyak kayatan ti agayat. uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka diti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inanlilaw na nakano ni Angie. Hidakos na. Naging inagak da pa iti-igit ti baybay. Anya, Nangag ko nga na sa una ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan naklaan. tinasaya. Agsarita kayo at wapalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatan amangid ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Angie? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan di ti balay ko. Madam? Ket Jack kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha, amok Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Nga di ka kayat para iti anak ko. Madam? Isa pumanaw kan di ti balay ko itamot laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pailaang ti pagnaldak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan. Di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie? Angam, no pumanaw ta. Kasano ni Nana Linda? Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan, kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie? Ay, mabit lang
tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti kulayaw. Agnegosyo tayo laangan. At damat basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti magpunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie Felisa. Tano panawan dak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat lang, pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawon mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyaklaan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamin, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kami. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ha, baka mo da iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Ang mga nun ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga oray pa'y maturog da iti igid di kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaaupumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mat ngaminan ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani Mama ti masurot? No pakasaknan ti pusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta idaa. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adto ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasan ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, baka ikaw walang atalaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ika, may salaangan akwarto. Sakot na barang agpaiso. Enton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon Tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada.
Kasanumot ngamin, nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod, Angie. Ala, saan nabalin, nana? Adda kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay kuma, tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Anda ka di palikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Nga, saan mo't gaya manapudno ti panagayat na kanya. Amok, Angie. Ay ayatem na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingpot day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingpot. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isong awag aklangan. Tagsarita kami. kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isong awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makitkita da Angie kan Felisa. Awan dan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuna ti swertek abwe na manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam? Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ti ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Baka mo kang agluto iti ganam. Mangsapulak iti sa bali katulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron dalos dito'y balay? Sika! Aramoy da mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanday ito nangawisam kanya ka restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmano ti tao ditoy. Iswa dito'y ti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo, tunggal umawagak. Iswa pagyamanak, tas si kaamis mo tinangawag kanyak. Sir Frank? Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan, pasensyakan. No di ka nasarsarong karan. At ang amin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hanggang po tagayan ayat tamat. Diyak ka mo. No kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayaten ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan na. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa. Gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa. Si Murot mat da Angie kan nanalinda. Saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, kat nagkita da adwa. Tapno pan ken na, nupudno nga agayat daytoy kenkwana. Ita gagayam. Denggen tituloy ti seryeta o ita alawas ana pauluan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Franco ng latan. Gaputa agayan ayat tamat. Jak amo, no kaayan ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay, idi pa'y laang, Frank. Ngam, jak amo, no napuno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laang ababaunan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko. Idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impuswan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laang ababaunan. Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address, ha? Wen, kabisanok da ito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayim ko. Sir Hubert. Mabalin ka di Romalta. Ipakaada ka kanina na Linda. Sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laang baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na, baro. Kat naragsakak para kan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyamanak na na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngam no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo lata. Wen na. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert, Ay ayatan ka. Day tatipod na. saanak ang maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asikat para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Kan iparitnak di kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Di kinasayahat ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak. No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragpatan. Si Dadana ka tumulong kan ka.
Adda aklat na itilikodan. Awan parikot no agayat kay uman itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Felisa, amok nga agayat ka kini Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay aparo. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong aparo. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eun. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tila ko tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Ay, maragsa ka na unay, Felisa. Aganos tayo laan. Awan pa panan na. No di ad-ad dumor as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo matadyak pa sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Ay, kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak kaya nakasagana. Urayan ka ha? Orayan na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang. Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siyak, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. Ngam, no talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kwa na? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kwa na. Anya pa lang arot your urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay ka di aman manuka nga agawid dito'y balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya ko nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanayin, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad. Naglalainganan na di a Feliz ama iranod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutin nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali ama iranod. Pwes, kukwayo lang, mama.
Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Awanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kadto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat amakita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Kaputa managing bubukod kayo. Sige, pumanaw ka diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan tayo din ti may ipapan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asan tan napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na ken ni Felisa. Kandakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag tupay matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinam nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito'y balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunami ti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Idi na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae iti dayto adiso. Kaya't na dito ti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng indang agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, namapay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik ng ranyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amang no ay ayatan na ka di, wano saan. Juan Hubert. Ay ayatan ka unay. Dayta na. Felisa, Inalakot na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka man, Hubert. Kaya't kang ikalay sa itikabitan na panawan. Ay kalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito itikunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas taglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadanta. Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sata. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut nga. Di kagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adto yun ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo dito. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan Kaya't na ti agadal. Iso at tulong ang makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan.
Sige, auntie. Agkape kayo pa'y. Agyamanak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasaraka ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasaraka ken kuana. Amangan matnusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasaraka ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kayan ayat ko ani Angie. kaayan-ayat mo talaga ni Angie ababaunen. Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko abakasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 5